Whakalawhala hiatu, hane he tōtolo tō walatala te tupu, ke lata e moe a whiawhinei. Whakamua ko moa ai he aho Niue e whakailoanga whakamua mai ia he whahi malolo sino, hangau ia ki he ngangau pikisia koe coronavirus. Koe whakailoanga nei ke whakamaama ki he tau tangata e tau whakatokanga ngahua, koe whitāni he mautali kia e whahi malolo sino, ke tali atu ki he tau whanga ngangau pihi nei, mo e tau tuaha ha koe tau ngangau pikisia. Pehe fōki he whailaanga nei, kua whita he tohi atu ke he kapeneta, ke kumi whakataanga, ke he tau puipuianga, ke he tau puhala o whenonga, whakamahau ni ke lata ia mo i ngangau nei. Nā kai la i loa mahino koe talia na kai he kapeneta e tau puipuianga nei. Koe māmahe aho i ne awhi, ne whakakise manatua e ke pule motu ko Terry Coe, mo i pehea ia kua lata he whakatuwhono ke tau ofi e tau tangata ngahua whakatuwhono, ke aua watu ke he motu ko Saina. Mo e tau ofi fōki e tau tangata Saina kua manaki ke o mai ki ngahua ke tau puhala tū he motu, ke aua o mai ke he motu. Koe ka kano ha koe ngangao coronavirus nei kua aufia e motu ko Saina, mo e totolo atua i ke he whalua tau motu kehe. Mō lea e hawha e tau numela he tau whanau whakaako ke he weweheanga taha he whakakoanga NCA, ne pāse mo moa e lau tolu e whakamailonga NCA weweheanga taha. Koe tau numela nei ne kua kisia e he taha whakailoanga mai he whahi whakaako tama he māmahe aho i Niue. Hangau ia ke he tau tutuanga, he tau whanau whakaako he aonga tokolunga Niue, ke he tau kamatamata NCA ke lata e mai tau awhi hongfulumahiwa. Ke lata ia mo e weweheanga taha, ua fulu i tau whanau mai he tolu fulumaua, ne pāsi, poke limu fulumahiwa e paseni, ne pāsi mo i moa ai e whakamailonga NCA weweheanga taha. Ke weweheanga ua hongfuluma ano mai he ua fuluma ua e tau whanau, poke whitung fuluma tolu e paseni he tau whanau aonga, ne kua moa e whakamailonga NCA weweheanga ua. Ke lata e mo e weweheanga tolu hongfuluma wha mai he hongfuluma walu e tau whanau aonga, poke whitung fuluma walu e paseni he tau whanau, ne kua moa ai e whakamailonga NCA weweheanga tolu. Toko whitu mai he tau whanau hongfuluma ua, poke limu fuluma walu e paseni he tau whanau he weweheanga tolu nei, ne kua moa ai e whakamailonga University Entrance, ke maeki a lau tolu ke watu ke he tau aonga Pulotu University. Pe he e whakailoanga nei mai he whahi whakaako tama, koe kisia ki ai, koe tō hifu whakatose tau ala he tau uawhi hongfulumahiwa ke whakatai atu ke tau ala he tau whakamua. Whakakise ai fōki ko whitāni hei loa me mai longa he aonga e whalo tau kakano a sipihia, mo e kua manaki ke whai tau seanga ke whakamitaki e tau mana ia. Mana ko fōki e whahi whakaako tama ke e whakamawhana ke tau tangata osi, mo e koe tūmau ni e aonga tukolunga Niue ke whakaako e tau whanau ke kautū halau tolu a tau whakaakoanga. Ko whiawhia fōki e aonga mo e whainga hua whakaako tama, ke kisia, koe maua ngaia ni e tau malolo he whalo tau whanau whakaako ko maua tutuanga ke aonga, ke he tau whamailonga endorsements, whakatatai atu ke he tau ala pihia he tau kua mole atu. Kua mana ki ai e whahinga hua whakawhili ke whakangahua ai taha whakatokanga fōu, ne whakahingoa whakapāpālangi koe Adjournment Practice Notice for the Niue High Court and the Court of Appeal, ke kamata ai he mahina hamasi he tau nei. Ha kua whālonga i tau tohi ole ki he whakawhilianga ne whai whakatoloma ki tūmau, kua whiwhili ai he whahinga hua whakawhili ke whakangahua taha whakatokanga fōu nei, kua lata ke muitua ki ai tau tangata mo i tau Pulotu loea, kua kumi tohi ole atu ai ke whakawhilianga lahi a Niue. Pe he ai e whakailoanga, koe tohi mahuinga lahi ke lata mo e whakawhilianga lahi a Niue, pe hia fōki mo e whakawhilianga liu whakawhili ha Niue. Koe tohi nei fōki ko whakamōli ki ai e iki whakawhiri lahi ha Niue ko Chief Justice Craig Coxhead. Mo e kua manaki ke whakangahua ke whakawhilianga lahi ha Niue, ka whakahoko he mahina hamasi he tau nei. Taha e mga whaoa kua whakaatu kehe ke tau mga nei, ha ke he taha le kua tupu whakaofo ni tupu ai ke whahitau poe kua mole, kua vela osia e whali halaua ke he maanga nā ko Namukulu. Ko e toko ua e matua tupuna mo e toko ua halaua moko puna. Mai ke ia BCN News, ke whakatutala mo e matua tāne, ko e ako ke he tapu aho whitu i Okalana, ko ia ko Tito e se tā waka. Hoko mamatolu ki hinei, he aho ngofua, he whahitapu kua mole. Si ko au me haka toroa, ko merewesi. Si toroa mo a whanau tupuna, ne hoko mai a mamatolu mo
Whiawhia no nofo mai ke kaina nei na mukuru. Whahingoa ai ko hina ama i na mukuru. Kaina nei he mga whawa. Tau mamatua ko e stawaka mo whakauru whare. Ko laua ne tālanga e whare nei. Si ke hoko mama o ki nei, ke o mai ke langamatai ke tausa, me tuku hake tau apa. Mo kamatai ke langamatai ke asi hake kaina. Nei i na mukuru. Si ko e ahonga fua ke hoko ke hawhalaire. Ala matolu me oto ai ke makesi a lofi. Si liliu matolu makesi a lofi hoko mai ki he kaina nei. He hongfrumalima minisi ke tae hola walu. Si huhuma matolu mai he polatu. Me ono mai ke whare. Ko vela usi te whare. Vela usi te whare. Na kailoa ko hingoa e vela anga. Ko e tonga nene whaka tūtala ma he tolo leo ma tuku a te au e tau tala ki a lautolu. Ko e mena ngaro uka wheki ki loa e mena e haka mena whaitangata ne whanu he mongoia i hinei ta whaua he hola ono, me mole hola ono, ta whaua he hola fitu. Whai tangata whoki ne ringa koata he mole hola fitu ne whanu. Ne alawhi mena ne hoko ke whare. Ka ko liliu matore koata ke tae hola walu, kua usto e whare he vela. Si ko e mena ia uka wheke mena e ki loa, huhu mai tau leo, hala tōla huhu whausi. Ko e whewhea hako a nonofo mai ki nei me tau tangata he maanga, po ke taha tangata, po ke mga whaoa, po ke tau lofu. Si peheo, ki au, me hako mui. Ai whimena au ni le kua au ke he taha tangata, hako mna i hau au ke mutu nei hako e whaimena ni tupu. Koe ma whawa nei kua longa e tau he nonofo atu ai ke tau motu pālangi, ka nā kai lewa li liu mai ke he motu, mo e ka mata whakafo e whale ke nonofo ai e mga whaoa. Ko e uka wheke ko hingoa ka mna tahane parake ne whinatu he mena e ne tau ngai ka vehila ko ne nofo mai, ne whinatu ki whare. So ko mga hapungipungi ia na tā mase au e parakia, safety parakia, tō wato matoru ki alofi. So ko mene ne uka wheke ke talahau ai ko hingoa. Longa te tala po ke whainamu, po ke kawehila. Ke kawehila ne whakaonga matoru he mai tau ko mori, whakaonga e hau mai. Ai whimene ne tupu ke kawehila, ai longa ko pehe ko whaimena ko le kua ke kawehila nei. Si pia whoki me mori, me pani hila ne whakaonga maua ke tau kaitunuanga, mo sioki hila ne whakaonga ki tau warawai. Ai whimene ne tupu ke pehe ko whaimena ko le kua ai. Ko e mase ni he hila ne ono matoru ke ne mase, whaimangaho ne mase hila he no nofo matoru hinei. Loanga whoki e tau koloa hālau tōlu kua ta mai mo e whakakoloa ke whale, kai kua mole noa osi e tau mena ia ke he awhi. Ke tahane mene ne tupe ne manatu hakoloto ki ai, hako e kawa e tau whanau, ma e tau mga whakatoa ne ko tamai e tau mena nei, ka ko holo kehe pihia he awhi he lalolangi nei. Si ko au me tunga e ni kisia mai e mtolu mo nei, ke whare e i tua e au, taha whuki e mtoka haia e ne whanau i whuki he awhi. Ko usi mua tau meni i whawha he vela, ka ala vela, ala usi a loto he whare. So mena e ni kisia to tulu, fulufulore ka ina ke tau meni toka ai, ka kua lama uri to ai, mo e masa kere ka ina nei ne o mai ke tau se sikonono ni ki mua ke heiki. He langi hako ia ni kisia usi e tau loto te tangata, kisia usi i e tau mana usi ni tutupu i lalo he la, ai ngalo ha mena taha ki mua hana. Ko e tau tangata ni whuki ne langamatai mai ke he masa kerea nei, po ke ongo nei ni ko tupu ai ke mga whaoa. Ki am tōru e tau matakainanga, ma tau lima whakaoro. Pe he mai kupu he atua, ko mua atu e manuia na hana ni whuaki, ki a ia ne talia. So mtoro ni whuaki e tau mana whakalofa. Mana ala hoko mai, po ke tau riongi ha mtoro ke tau kaina. Whioi he atua whakamuini ha atua mtoro a tau langamatai. Koe mga aho nei kua o atua i mga whawa nei, mo e nonofo, mo i taha e matakai nanga halaua. Ke whakaosia ki tau walatala mai a whiawhi nei, taha e whakakuanga ne whakahoko ai he whahitapu nei, takitaki ai he whahinga hōwhanua fusiika mo i tōa kau, ke lata ai mo e tau whakaholoanga ngahua,
ke taha maweheanga ne whahingoa ai koe Niue Treaty Subsidiary Agreement. Toko tōlu e tau ofisanga hua mai he whahinga hua whasiika he whakatawhana Australia, mai toko tōlu fōki e tau ofisanga hua mai he matakau Forum Fisheries Agency, kua hahoko mai ke he motu ke tau se taha whakakoanga, ke lata ia mo e tau puhala ke whakangahua aki e taha maweheanga tohi ne whahingoa koe Niue Treaty Subsidiary Agreement, NTSA. Tō ngā hua oloa lau tōlu me tau ofisanga hua he whakatawhana Niue, mai he tau ofisa he tau loea, whahinga hua whanua whasiika mo e toa kau, whahinga hua customs, whahinga hua leo leo, whahinga hua fuafua kele kele, moi ngā hua ki lalo hifo he takitakianga, he patanga he tau ngā hua mo e tau koloa tufunga sia. Koe maweheanga nei ne whahingoa fōki koe Niue Treaty, ne tā mata ai he mahina iulai he tau tahe awhi hiwisi o hivong fumaua. Koe maweheanga nei ne whahingoa fōki koe Niue Treaty, ne tā mata ai he mahina iulai he tau tahe awhi hiwisi o hivong fumaua. Koe maweheanga ne leweki ki lalo hifo he matakau Forum Fisheries Agency. Ke maua e tau puipuianga mo e tau lewekianga whaka mata whakatuwhono. Ke lata ia mo e tau koloa tufunga sia ke he tofia mo e moana puke lahi. Toko hongo fuluma fitu e motu kua talia mo saini maweheanga nei, saini ai e Niue he uatau kwa mole. Koe tau whakakoanga nei ne whakahoko ai ke he whalikai Alinas. Koe hawhangi ai he lilifu e ke pule langamatai ke hiki pule, koe ia koe lilifu ko mana i nu. Whakaueangia ia ke he tau ofisanga hua mai he whakatawhana Australia si pia whoki e tau ofisanga hua mai he Forum Fisheries Agencies ke he tau langamataianga osi ke maeke a Niue mo e tau ofisanga hua he whakatawhana Niue ke ngā hua auloa ke muitua ke he tau mahaweheanga kua talia mo saini kia a Niue. Si pia hata tula tau walatala tutupu ke lātai mo e whahitapu nei. Toliu ni ke whlewea e whahitapu kahau, munui ne pō no nofua.